Ay na! Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibyak ah! Haw! Ay! Diyak mailadawan ti kinaragsak ka. Di ka unay agragsak. Ta mga numa-overjoy ka kat maatake ka. Saan? Danag mo na ya. Ay na, ay sos! Naala konti na pangabakak iti rapel draw, bakit? Ay kat inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y nga gaman, tinapangabakak akwarta. Ang mga numagastos mau, iti awan ka is-iskan na. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya? Sursurun ta amin a beach resort. Ipapas naman kiditag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastaus bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam, tapag negosyo ta no isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madalaga ron kwartatan. Nya pala sa pula. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apangiba utam, bursyaw. Apay nga may nga ibaot mo ta kwarta ngay, mate. Ibulsa. Saan nga ibaot? ay, di ka man nagbalin apiluso po, bursyaw. Amok amaawatam, ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrubot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agubra iti daga. Anda makwartatan. Ay, mag-restaurant tapay. Saan tumapan ag-swimming bakit? Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher ajos. Ay, ayakan sa. Daytoy man ti inteda pagkitaan iti order o. Dito'y ti pangkitaan ta iti orderan ta. Di mo iririyaw, takababain. Sikan ti kikitaan dagiti kabay ta. Malagaron. Mangpili kan iti orderan ta. Darasam ko ni mabisina kon. Orderam amin na nakayat mau ta damat pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Anya mo tikas tangi bagbagamon, bursok. Di ka lagbain. Tata Bursaw! Umaya man! Woo! Ay dumanon ka, Willie! Adak dito unag, tilugan ka! Ala, nukas talugan mo na tata. Wayne, Willie. Kagagatang ko'y di kalban. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand. Ang mayos laang, ta kondisyon pa'y mate. Ay na, talaga swerte ka itaatawin na tata. Saan lang nga itaatawin? Kanayon aswertiak. Apay, mano na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka daw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata? Basta! Ada milyon na. 1 milyon. 2 milyon. 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata. Di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka, tata. Nalugi nga mintay mula ka na tayong. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang kapay tinayon na. 1,000. Ay na, agyaman nagtatabor siyaw. Nagsayahat ka. Saan kagaya manaimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso amaawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tay mayak diti balayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin taamok tirigat yu asa nga pamilya. Tawang ka nga trabaho yung agasawa. Nga ron. Ay na, adan igatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tata Bursyaw. Awan ang yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat ka. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, at utang mi ini. Iso nga amok, tirigat yu ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan ti biyag mi ka ni bakat ka. Tumulong kami kadag iti marigrigat.
Share your blessings ako na. Nay, kunak nawa sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si kamagayang burso. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaon ay apor mamita. Ay, awan. Ipadas ko la to in order ko iti online abadaw kan sapatos kaw. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana. Imbagman. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak manumutang dito yung store ni Lolita. Awang bagas main. Awang pa'y masiran. Ganami na masapsapol ni kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Ay, tasya kong timang bayad. Umdasan, tido akaban. Ay, saanan. Kababain mo ta. Hey, saan man? Diyak manglulukaw. Ilibre kayaw. Taibingay kumati grasya. Anawat ko Ay na, saanan. Idulin mo kidi sa kwartam. Naimbag lang adan to ka tunyo iti asawa minto nagkapsok kaya. Ay, naada kwarta mi na. Apay, di yun namuan ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwak ka ng kasapulan nyo mo't day tangay nabak mo Lalaki din. Bayada kong tidwa kaban. Tay librik day takada kayaw na nasimang. Ay, malaki makamo kang da borsaw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusan iti kaiitad mau. Di ka madanagan, tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, itad kantumot nga itad iti kwarta, nga uray di damot agdaw-dawat. Kayat mo lang nga ipasikat kadag iti tao nga da kwartam. Kaya't kula idatulungan. Kahit numaibos ti kwarta tangay. Di ka di madanagan, tanda manan parapil ro dahin tun umay alhawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanan wano saan. Ay, sus, no naparabor ka, nalakala sumangbay tigrasa kan ka. Iso apatsik ama nga bakak tumanan. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Inton sumarunaw nga da mapangabakak, tayo sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam amilyaw ti inabak mo. Iso nga ti ammo dagiti tattaaw, dakkel ti napangabakam, ti ammo da adda milyaw. Kaya damit at talaga milyon ti inabakaw. 500,000 ko naman. Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakes ngar aramidak. Sa anak ngagtatakaw. Isu nga awan ti rumbang apagbaynak. No kasta, inikan na kami ni Tata Bursyo iti kwarta mo, ili? Uway! Yung ka may dumawatin tama nga no may busang ka. Kung agiwarwaras iti barataw. When di mawat akon, mabainak ko mga minturturod ko Ay, kaya't natagiliblibray ng runa no ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktuman manan ni Jabalayda, tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata. Uray utangag, tao sarakin to nagpasngayak. Sampay mga minanagbunga dagiti mula mi anatang. Sige. Anay ko 5,000 pesos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso tata? Saan yung napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na Tata Bursyo. Nagsingput kagaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Ada pagaramatak. Anya, nay, apay ngay, di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagiti akwarta. Taimpadawat mo amain. Awan pa'y pakakitaan mag. Madamit
Jay ngay magkutsita. Manulat balor day jengay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko, mate. At least, intulong ko. Saan ko ngayon bisyaw? Kahit papanam nga raw. Anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta nakpadwan to'y nabatbate ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Anayin sa? Ada ni Tata Bursyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, ada talakwa ko may tinwang no kaya na. Amo nga nga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapula nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Apay na ibusin tayo na pangabakan ni Tata Bursyaw. Awanin kat no impadawat na amin Ada tay basay ngay duldulin may. Ngamin nala naman. Diyak amaw no napanannan. Tasaan anagawid idi kalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bangi ba nga barangay? Anya? Ang dapustahan, hindi kahit. Ang mga no nakipusta? Anya? Awawisin ang amin idi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga ano hindi tinapanan na. Insa bakit? Adakan. Kain apeng at sangsangit ka. Awan na hindi ka kaisuna, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka, Bursyaw. Teko namyak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapno'y bagakan kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakan ka. Nakipusta ka ijay. Katnabak ka. Ha? Iso adi kag libak, Bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasulisog ala nagisugal. Makitam. Di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Ngam agpaisugayam anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon, Bursyaw. Di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta. Sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat! Anyat kwarta ta itan ngay. Sapay awan bagasun. Awan pa'y maigatangan iti sidaan. No ko naktumit ngamin ngag negosyo ta. Ngam di mo kayat. Anya nga ita. Awanan Kas kalapimpiman manun, Bursyaw. Mga nan, Bursyaw. Anyat masida bakay. Tay nabati itay agsapa nga ulot tinapa. Ulo laang. Awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay. Aganos ka. Taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika. Kas kada asukar kan kapin Ay. Ala tarumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpuunan ta iti negosyo dyan ng abakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akun di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalang guad. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermonan Tadala maestresak. Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di tabalayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwa. Tataraanan mi kanibakait. Padasa mi mamutag tarakan iti babay. Kay bingayan na matan atan ay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayon, tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwartak. Idi saktiadan, tinultulungan ka. Ha? May salaki daw mo, iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit dagitid intad ko kang kaiday.
Dakhil agatan tintad ko atulong ko ka, wili. Isuarong ba nga subalitan na kumita? Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Hala, agsubalit ka. No anya tintulong ko kang kaiday, isumay, isubali mau. Ay, ladingi, tagtata. Ni mawa na talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga yasingiran nak burso, katawang matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga minti kwarta. Anya? Masapaul, asorwan nyo ti bang bigbig iti utang nga na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta, tinulungan kayo day. Ay, awan na. Di ka mat pinilit ide at imulong kanyak. Ha? Si ka mat tinang ipilit iti radya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay ngamin ngaitad mo kanyak. Indulin mo kumaan o kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo atulong. My goodness! Naa. Pangalaak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyak diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawang matutang mi kada kayo. Apay nga asingiran nyo tintad yung atulong nyo. Kasta talaga Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramida nyo ita kanyak. Tanay! Awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitid ko. Mapangkay pala iti sa balay, tawan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agdal na ka, Bursaw. Sikat awan babay na. Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka magayam. No nasakit tinaka mo at imulaong, di indulin mo la kumanti kwartam. Agraraman kang tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manan, agsingir ka. Ha? Pabayadam, dagitin tultulong mo iti kalabas. Anyat klase apa nagpampanunot ti kasta. Ala, agtrabaho ka kitday. Ing kasi kaswan dagijay binaybay amulam. Tapno adda apitin tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. At tuya, hindi mo itubog tinyaw kabagi silain. Uminom ka. Nasami day ka. Ay na, agyaman akmanong lusyaw. Imadumit gaya man ti bungat nyo gyaw. Wain, tanagag mga bunga tinyong iti aropayan. Ala, ipapas mo ti uminaw, kain mangan itinyaw. Yawi bunto tadaduman o di mo maibaos. Ay katwan amanaw. Ay wan, iso nga imaya. Tano kayat ni Jay mga anak mau, o may ijay balay, tatangdanak ngaglapa. Agdalaws kinaminin at trabaho ijay balay. Di babaunan nyo nga ay aday. Ay na, nagawi din ijay probinsyada. Tawan ka no ti mga sikaso kadagiti anak na. Taga-bro din ti asawa na. Kastaya. Ikinula ka kaya ni Jima kawin na. Tawang milararamidan na diti balay. Una, tapno makatulong matkin ka manaw. Kasaritam tungro di ka anakam kabagays. Tadamagay no kaya nati sumurok ka. Siya kon, ante. Siya kon taalaan niyo. Anya? Saan nga bagay ni Jima tagtrabaho iti o nagtibgalay? Taadasad sa dot na dayjay. Anya? Isuasaklak tan titangdanan yung agbabaw ng tanagagatakmat, ante. Ayan ni Jima aya, Angel. Ay na, ada dya silid na, ngagsil-cellphone lang, teraramidon na. Awan na mo na nga trabaho dayjay. Iso nga siya kunti ko yugyo. Mabiit lang, ante, tayo naka-agrubwat niya, ag-impa kay akmatan. He! Salaki! Unay matdag ito yung ason! He! Nana Helen, umayak man. Ay, adeng, adda ni Nana Helen. Apay, anyat masapon mo ka ni antek manang. Adda ko man ang patag nga ibagakan ko na adeng. Anyat ibagam nga ka ni antek.
May papanitian niya diya tangay. Kuan. Aw, Kuray, dumadon ka. Sumrek ka dito'y balasang ka. Ay, dayjay magayam ni Nana Helen. Injal! Ingka mangisaganay ti merienda. Tapag merienda ni Kuray. Uwan, ante! Payadak tumot lang inton agsweldo nila kay kunana. Ay, wan, sigay. Ikan ka iti ut-utangam Kuray. Angam ag merienda ka paya. Tanagpaisaganak iti merienda iti kaanakak. Ay, kaanakam day di ababae, Nana. Wan, Kuring. Putaw, tinaw na kapsat ka. Ay, hustuan, Nana. Tapno adda katulungan nyo dito'y balayaw. Ante! Dato yan ti merienda yo. Manang, dato ti platom. Maangkan iti spaghetti. Agyaman ang adeng. Sige, maangkan. Ay, ante, da kayo nga, anyat kalat yung akanan. Ay na, nabsugak pa'y mga road. Danumlatan, Angel. Sige, mabiit lang nga ron ta, ialaan kayo. Nagswerte mo't data nga babaen. Umay lagayam umutang nga magmerienda pa'y. Naglayangan. Madin sa diatoy Gun-gun dawayan da matante kinasingpat ni antek. Ay, masapol nga palutpot ako ni Auntie Helen. Lukasta, adu ti umay umot utang kada kayo, ante. Saan lang nga ni Manang Koreng? Wan, Angel. Ado pa'y nga rutim mo tang asan pa'y anak kabayad. Mabayinak mo't nga agsingir. Ay, Tama nga awan pagbayad da balasang kao. ala, apay nga itultulok yo, ante. Awan gundo wayan da kayo dagita nga tatao no na anos kayo unay. Agungot kayo ngamin pilitan nyo isuda nga agbayad, takasapulan nyo mati kwarta. Ay katagbayad dan tulata ano at da kwartada. Narigat mo't no persa ida singirin. No talaga nga awan pa'y pagbayad da. Nasingpat kayo ngamin una, ante. Iso nga abusoon da matante kinasingpat yo. Saan mo't siguro, Angel? Tamaawatak mo't ida. Tanarigat ti panagbiag da. Awan imbis nga makaurnong kayo, awan ata, ipapautang yung matgayam ti pensyon nyo. Nekitaan nyo ata, baka awan pang sweldo yo kanya kun. Ay, mangibati kayo iti sweldo, kante. Ay nabalasang kao. Di ka madanagan. Tamakasweldo ka lata. Ante, agawid yakman, tayo nakaituludan da tatangkoy ti abas to da. Sigay ka anakan. Oh. At iti sweldo mi taabulan, Angel. Ni, ento no may alawas pa'y mati pa nagsweldo, kante. Wan, sana balay. Tapno at da pagmarkit mo nga agawid. Ganda ito na, nayunak ti kwartam. Taigatangam datatang mo iti naimas asidanda. Kun mangalakan to kadagijay dilata nga impaw iti kasinsin mau manipod abroad. Tasayang lang no saan maibaws. Adu unay nga min balasang ka. Sige nga ro, ante. Yagyo amin tayawit ko. Ado pa dagijay noodles ija ko sinangan nakita. Wala umamin dagijay yun. Ado pa iti sapatos nga saan nga maus-usar iti balayo. No magagat ka lakit di amang yawid ka dagijay. Yawid mo, Angel. Ay, kat magagata ka, ante. Uray ba doon no adya, isakok amin. Baklayak nga iawid. Nay, nagadumo kita insang-sang pa mo na nakaw. Ay, wan tatang. Hanyo nga pakibibiyangan dagita taila ko. Anya. Ada dyan lasen ko nga bagiyo kadagya kakabsat ko. Ada pa dilatakan noodles nga bagiyo. Nangalam kadagita babadaw kas kadasap sapatos saya. Ginatang mau. Wag sama dagita. Intad ni Auntie Helen. Napintas dagita nga nagapuy di abroad. Branded da pay. Iso nga ilakok ta sayang. Na, intinanti milakom kidain. Katuan branded nga road. Gatangan da itinangay na dagitoy. Hanyo ibagbagakan ni Auntie nga ilakok Taba ka anak to kanan. Manahilain! Woo! Ada kayaw! Agdigdigos ni Auntie. Apay, anyat masapol mo kanya na aya. Ay, pakibagam to, mga daka din. Amo nalatan tigagarak tayong baga ako ni Di Kalman. Umay, samat umutang dito yung nga tao. Grabe mat dagito yung nga tao. Basta ang pensyon ni ante, umay di utanganan.
Agyaman, nakitimpa utang nyo kanya na nahilain. Bayadak tumilang no malako ginwang kaw. Hindi ka madanaga ng bawi. Awan problema kanya. Ay na, nakasingsingpot kaya talaga na nahilain. Agrang kay man nakagawad no kapitan. Ay sigurado mga abak kayaw. Ngamin kayo na parabor kayaw. Managtulong kayo kadagitis kada kami ang mangurkurang guys. Awan balak ko ang bawi. Kinuray man sa anak nga kandidato, makatulong ak metlatan o kayat kaw. Nulakit di tada, malaksay no awan. Ay, kayo maki di, anana. Ay, sige nga raw. Diyak bayagan, tagpailak pa'y. Agyaman namanin na na. Manot inutang da dyan nga lalaki nga, ante. 3,000 kanakan. Kat kano-kano nga agbayan. Ay, kat bayadan ng tumutla kano, inton malako na baka na. Siguraduan na lang Baka matnulok-lukoan da kayo. Kaslamat nga bulili kung da dyan nga tao. Las-lastugan na kayon samat. Saan mo't siguraw kanakan? Ay, kitaan niyo ante. Hang kayo nga paluk-luko kadagita nga tatao. Awan na, ibusan dati kwarta yo. Taitit kayo mat nga itad. Katjag na ganiti kurengay, nagbayadan. Saan pa'y mat, Angel? Apay ngay? Kunak man no bayadan na nga dagos di utang na. Kuna na nga bayadan na ito nagsweldo nila kay na. Awan siguro na bate, itisweldo nila kay na. Ado nga min anak da apagad-adalin da balasang ko. Kateng kayo singiran ante. Baka mayaw-awan dyan utang na kada kayo. Ay kat iyagdan tulata inton adan pagbayad da kanakan. Mabay na ka mapanagsingayr. Adan yan tayo, Minjail. Umay ka kadiag bayad iti utang mo, manong amboy. Saan? Umay ko kapanayonan Tanabiting ki din tayo inutang kaw. Sa nabali, tadantanin magatang ginwang kaw. Isuntaw, ti una kabayadan. Kunak to payakat. Basta maala ni antik ti pensyon na, damanan umay umutang. Ay, awan antik kwarta ni antik. Nya? Saan nga gaputan na siyang pat ni antik at gungundawayan yung matan? Diyan magungundawayan. Utang kayo matan nga utang. Bayadan nyo pa'y mati mo na nga utang yung sa kayang tumutang manan. No, edi kat kayang kaya yung bulbulilikungan ni antik. Saan tadta? Tada ako nga mangisakit kanya na. Iso nga pasensya kan, nga mawan mautang mo kan ni antik. Ada pangaramatan na iti kwarta na. Awan na ba iti pensyon na? Iso nga pumanaw kan, manong amboy. Ante, siyak man dagkay daw iti pabor kada kayo tadta. Manya day ta kaanakan. Mabalin nga pautangan dakmat. Hagparami dak kumay iti paglakwak iti wagwag iti sango ti balay me. Wagwag kan kumkumporme nga mailakaw. Anya, sapay at dagatangag inton maalak ti pensyon ko kaanakan. Nairanamot. Ay? Oray kumano at dagbayad kadagiti utang na. Tay supay lati alaam kanakan. Kat mabalin yung matisoda nga singayran, ante. Ay namabainak kanakan. Kan narigat no pilitom idang agbayad. No talagang awan pa'y kwartada. Kasi damod. Naanos kayo nga minunay. Madimat lang no nasingpat kayo. Awan iya lang alang dati agbayad. No agululi kayo lang. Agungat kayo nga mina. Bugtakan nyo isuda, ante. Ay saan Saan ko nga ugali ti kasta, Angel? Isu nga urayak latan no kaano ang makabayad da. Manang kureng, umayak man. Angel, siga magayam. Sumra ka. Ay, saanan? Ito yan ayan tiri daw ti pangibagaki ti gagarak. Imayak tabi na unak ni antek nga umaagsingir iti utang yo. Nabaybayagan di utang yo kan ni antek. May sa stressan. Gapo iti kapapanunot na kadagiti pa utang na kada kayo. Kare kayo nga kare. Nga mawan matungtong pala nyo nga kare yo. Nagtitiwod kayo mat nga agbayad. Kinasarita ko ni ante, may papan iti utang na Naira na ngamin ospital ti anak ko, hindi nagsweldo nila kay ko. Iso adyak na kabayad iti utang ko. Naawatan mo't ni Nana Helen day ta, Angel. Di na ngamin kayat nga mabainan kayo. Iso nga nasaya at latatipan na kaysama na. Ngam ka na puno na kastao na nga pungtot na no ada di balay da. Siyak to pati pang ipapapasan na iti ungat na.
Iso nga, mabalin ka din nga agbayad kanta, kailangan ni antik ti kwarta. Awan pa'y mat nga rod ading ko. Ni, Pakibagata inton agsweldo nila kay ko. Yag kunto iji balay dati utang ko. kaano nga agsweldo aya? Inton umay alawas ading. Sige, angam ne. Han mo man nga iyawawan ti utang mo Agsubliakin ton umay nga lawas. Anya ti eksakto nga aldaw ti panagsweldo na. Tay sunto ti umay ko. Tapno hanak nga sumanoble. Ibagam, anya nga aldaw. Kan anya nga oras. Anya nga manong amboy. Ayan di bayad mo nga kat ni kasapulan na antik ti kwarta. Nalakom sa matang genuang mo. Agbayad ka na. Umayak ko maagbayad ang malamutan. Ibagam kanina nahilin tayo itong bigatin ti panagbayag ka. Mayak nga ro din. Di mo pa lang itad. Itad mo, tayo baunak ni antik. Kwa. Sige. Itad ko nga ro din. Nagbayad matan ni manong amboy ante. Di, ipautang mo kanyak. Sige. Ala umawon ta imbayad ni ambaw, Angel. Ay, thank you, ante. Kan nagbayad kanugayam ni manang kureng into no mga lawas. Nagbayad taw. Inayon mo to itibulbuludam kaanakan. Sige nga ro, thank you, ante. Urayak ti bayad na. Tapno umdas dara matak nga agipatakdar iti paglakwak, ante. Ay, gayam, di mat nagpawit man na nensan ko manipod abroad. Adamat si mangpat nga package yo. Ay won, ngamjak pa'y linukatan kaanakan. Apay aya, ante. Hanyo nga masangaw. No hanyo masangaw siya kung timang lukat. Lukatak taw, inton kasanga ikaw. Taiwaras ko nga itid kadagiti awanan akaruba. Ay na, ada kami nga kakabagyan nyo nga awanan, ante. Iso nga da kami kumati unaan nyo nga ikan iti grasya. Ha? Pasensya kayo nante ngam kasto nga talaga ti panagsasaok, prangkaak, at least ibagbugak ti pudno nga riknak, kaysa matmapan kayo is istoryan iti sabali nga tao. Mala, lukatan tangarod ka anakan. Nay, nagadumanin nga isang pumababa daw, anak kao. Ay uwan tatang, ilakok dagitoy. So ti usar ti paglakuan nga imparamid ko itasango. Pangalalam nga kadagit ha. Intad niya Auntie Helen. Nga ilakom ko intid na nga road. Ipausar mo kadagiti kakabsat mo Ay, saan nga mabalin ta branded dagitoy? Ha? Gatangan da itinangay na. Basta bilinan nyo dahil dya kakabsat ko nga handang akut-kuti anti koleksyon. Masapul nga i-remate damin kanyak. Dya kaya't nga agkupit da. Ikakto lang nga iso dati sa guys ang abado tatang dandang aglako. Kasana ti pamayanta iti utang mo, Angel. Ikisay ko ka diti sweldam. Ay, saan pa lang, ante? Saan nga balit ka nakandakmat? Uray mabayag sa akto makabayad, ayos lang mat siguro kada kayo. Ha? Tapay ngay dagiti saan yung akabkabagyan nga papautangan nyo kat matawanan matiot utang da. Iso nga okay lang mat siguro niya, ante. Nga uray mabayag sa ak makabayad. Kasapulak ngamin ti kwarta, tay gatang ko itilako kaya pwistok. Mala, si kati makamaw kaanakan. Awan ni Auntie Tata ito balay na. Ako ko sa kami dagiti badbad ito bakante nga silid. Awan mat mangus-usar ka dagiti nga badbado. Jakmat ngamin maura nga itad na kanyak, iso nga ala akon. Sako kami ng dagitoy. Kandang ito'y sapsapatos kan bag nga nagado. Alak amin. Ilakok dagitoy. Itadnan tumatlaang dagitoy kadagiti karuba. Iso nga syaklangan ati mangala. Kabagyak mat. Anday ta, naisakok aminan. Inak ilang mga ijerwarte inaladan dagitoy. Tapno saan nga makita ni Ante Inton sumangpat. Umuli ako ni iti alad. Tai puruwak ko dagito'y nakasako nga badbado. Tai awit ko inton bigat. Ikabil ko itabangir. Oops. Makuryente ang matalay! Kumusta ka, Angel kaanakan? Agyaman akta si bibiyagak pa yanti. Kunak no ipatay kundi napasama kanyak. Agra-ground namin ijay. Naimbag ata saan ka napuruan.
Saan ka anak kurintay kat nakalasat ka? Huwag nga ron, ante. Anong sana balay ka anakan, tanatarimaan ng daychay. Sorry, ante. Amo ka nakita yun nagijay nakasako nga. Enruar ko. Wan, amuklatan nga ilibas mo ko mga alaan dagijay. Nga may nakitak iti CCTV iti balay. Ha? Uy, andaya CCTV yo, ante. Katwan mo, di mo nakita ya. Sana. Pakawanan da kay di naramid ko, ante. Alaag pa yung magkakaanakan. Tao may nakan sukunan ni tatang mau. Taagawid kan ijay lugar yaw. Ha? Mawag nga may tisigod ababaw nun may katagsubli ka naun. Inawat ko manan na tanasingpot da ijay ababaw nun. Saan nga agtatakaw da ijay kaanakan? Iso nga agpaimbag kan wun. Taagawid kan, Angel. Nasaya at tadakan yun eh. Yag mo adagosan ti sweldom, tainak i-deposit adagosan ijay bangko. Intong bigatin maluman. Itan! Uray ta ijay mat ATM machine ti pangidepositwak. Alayag maun, taad da aramidak no bigat. Jak masango ti rumwar inton bigat. Magday ta. Ne, apay akinis sayam manen ngay. Kurang iti sangaribong. Allowance ko, tinabatay. Ay nasyakton ti mangted iti allowance mo. Ala, yag mo amin asweldom, Jone. Laglagi pom at ti asawa a lalaki. Irimit na amin amat gadan na iti asawa na. Takas ta ti patakaran dito'y lubong. Anya? Ala, yag mo amin asweldom. Bawal tiyang kupit. Saan nga agbalin kanyak dayta kupit-kupit. Nagbayag mo dahil dyan ang babae. Rabiin, hindi pa'y lagawad. Ayan na nga tan. Ay awaga man. Hello, Lakay. Hello! Ayan mo ngay! Nagbayag ka kay Rabiin. Ay na, pila dito ayan ti ATM machine, Lakay. Kan natrapik kak inay. Iso analadawak ang nakasangpot dito'y bangko. Anya? No nakaluto kan, kat mabising kan, mangan kan. Maudi akton amangan, tamangan numabayaganak dito. Ay kiurayan ka na. Umunakan ko nakmat. Marabyanak ko naklangarudan. Kan numaturog kan, di mo ilaktiri daw. Tapno di ka madisturbo no sumangpetak. Ta sumrekak tulatan. Nagawik kan, matindog tipila. Intong bigatan nga gibangko ka. Itangarudan, taadaramida no bigat. Sige, itanay. Agpilak pa'y, bye. Ay, unay laki na diyang asawa kan pa'y papili na ti kaya na. Narabyan ka mo una yan, Juna. Junay. Apay ngay. Anya sangita mo si Mang Pay. Nauldapak itay paawid aklakay. Awanan ti kwarta nga ornong tak. Anya, hold up ka. Ano ko mati ma-hold up ka? Katimbang ko mati kwarta ta. JATM card tinala dagiti hold upper. Anya, ay nagloko ka. Ayun sa nabali ata, di mo ti pin number na. Sa palantanton, ti mapanigibang ko intong bigat, tayo report ta tinapasama. Tawanan na, inted kung ti pin number ti ATM lakay. Anya, tapay nga intong buhay. Tanyat kayat now, jak itad ti pin number ngam patayon dak. Wano intad ko ti pin number ngam si bibyaga. Nakaturong dagiti nagaatidog nga imo kuda. Nagaduda lakay. Nagbuta nga kiso nga intad ko na. Kitay sa bali ko number at intid mo. Jakmat na panunot na itan lakay. Takas tao na iti butang kaw. Isuan na itad kulatan ati pin number. Oh, ag-break tayo pa'y kakadwa. Merienda time. Jonah, ag-merienda tayo pa'y. Ay, katwan na. Ay na. Mayat Kasla opisina latta dito ayan tayong agsusugal.
tadang pa'y break time tayo. Gawin na. May bali ko man ti saritaan, Juna. Biliba ka talaga kan ka Napamatim man ng asawam hold up ka. Wala, siyak pa'y ti kunam. Best actress day ito, ikunam sa. Ay, awan no jak ibaga ti kasjay, pangalaak kumangay iti pagtaya. Ay, naimbagkan ka da trabaho di asawam. Ngam siya ngay, padak nga istambay, kan padak ka sugador. Sana bali takanayon mo ti panangabak yaw. Agsuswerte kayo. Linyayon sa talaga ti kastoy apagkwartaan. Tsamba-tsamba lang mat. Juna, angam, sana pa nagpalastog, ngam nalaing kami ngamin hindi iti asawak iti mathematics. Ha? Tamo mi nga rodi, di kagbalin kami nga inhinyiraw ngam sa magayam. Agkwenta magayam iti baraha, ti bagsakbay. Uray takanayon kayo ang mga bak. Kitno da kayo kinila kayo mo ti kanayon ang mga bak dito sugalan. Tsamba-tsamba lang, Juna. Kinadamo lahat pati aldaw nga agmamalas kami, Pangusaram iti kwarta, anak kaw. Awan mo allowance, minanang. Na, pangipipanam nga iti swildom, Junay. Awan mo't anak yu kini Juna suportaran yaw. Awanan ti urnong may. Hinuldap ta ni Juna. Inaladami nakarga ti team curb may. Anya, kaano pa ang napasamak data? Hindi na panalawas, nanang. Anya, ay kat in-report yun iti otoridad, data napasamak. Kawan na, napan ni Juna. Tasimbre ka nga rod iti trabaho. Apay, kasano na hold up? Kay nang hold upan da. Hindi ba yan yun? Tawang mo lang, ti maramidan tayo. Inaladami nakarga ti iti men. Ay na nagsayangan ngay anak ka. Nang runa nun nawadwadan ti urnong yaw. Sayang Iso pa utangan da man tabayadak to nagsweldo Sige, oray ta naawat mi matan tay pensyon mi kanitatang yaw. Manaw, ti utangan. Oray 2,000 laan. Sige, mabiit lang raw danak kaw. Ay, inak agsweldo, ta pa nagsusweldo mananggaya. Nasaya mo ta makabayad akong kaninana. Diyo nila kay, mapana kaw, agawid akaw. Nay! Ada ka magandit sa opisina, may! Wen, taimay ko inala ti sweldaw, tainak makitsindan. Awan ka sa pulanin iti balay. Kun gumatangak iti bagas. Nukas tayo na lang ti sweldo ka? Wang nga raw. Adaw Sa nga gasot, pagplitim nga agawin. Ada utang ko kananang. Mangtod ka iti pagbayad ko, Inton maminsanan, tani, kasapulan tayo ti kwarta. Sige, mapanakaw. Tapno makaawid akmat ladagaws. Oy! Bagong riban ka, Juna. Kan bagong manicure ka pa Ay na, kasapulan nga agpapintas ta, Elsa. Tani, adudagiti admirer ta dito'y sugalan. Jak mabalin tagpapinta sa kasi tararamidang tagungot nila kay ko. Siluso nila kay ko, di na kaya't ngagpasiksiak. Anya, no siya, saan ngagbalin ti kasta kanya? No si ka tanasing po nila kay Mau. Hanggang siya ngay, nauyong, naimon pa'y. Di mo pa ilasinaan, no kasta? Ay, saan mo't tanda anak may. Kaasi dagiti anak ko nawan madakkelan da nga amada. Sa bagay, ngam no siya, awan anak mi kinila kay kaw. Iso mabalin ko lata sinaan no kayat kaw. Ngamjak pa'y lamasinaan ita, takasapulak ti kwartana. Wala, nang rona ka nagkasar kayo. Kan sayang nila kay mo tanasing Suksok ito tabrahan. Singpet tadi na mo tararamidag. Ngam no maamuan na ti panagsugsugal ka. Hay, jakla amumot Elsa. Be, pimintas ka mat Juna. Ha? Ay, dati mat. Ay, gaya man niya. Kasla ka matan balasang. Nagswerte matan di asawa mga nakaasawa kanya mon. Ay, wana, Biyernes. Tanapintas ni Juna, siksipay. Elsa. Mabalin nga panawan da kami pa ka ni Juna dito Tada na patag nga ibagakan ko na. Ikaw muna. Sige, ditakay nga rodan. Juna. Nagpintas ka. Pintas ka man na. Thank you, Biyernes. Mabalin nga awisan ka.
tama nga ng restaurant. Tan, Ha? Ay, katuan day talaga. Narigat apayan ti Pogi akas kan ka, Biyernes. ay na, nabsugak Uray sak nga raw. Nagadumot namin ti in-order mo akinan ka, Biyernes. At tap na mabsug ta, June. Sige, bayadan tantakinan tataro, muarta dito restaurantan. Bayadan pa lang anya. Nabatik magganjo walet ko. Anya? Siyak to ti agbayadan inton sumaro, no? Nya, Juna, nya. Mawan nga talaga at kwartak. Uray ka utam dito bulsa ka di. Ha? Sige, siya akong dagbayan. Ayan tayo wallet mo lakay. At dati ta bulsa, ti pantalong ko. Nakabitin, di talikod ti daw. Apa ya? Awan nga rod kwarta ko. Inak ko maagpaikat itingipon ko. Takanayon nga agsakit. Aw. Nangigagatanga mo, iti kwarta nga intag ka. Awanin imarket kaun. Nagnina ti gagatangan itan. Data 2,000 nga grocery, kurang pa Di mo alayan amin, akargatiwalik ko Awan to allowance kun Sapay mabayag peti sweldo. Ingkapay la umutang kadananang. Tanaglako da iti babaw. Umutang nga man, ka dapay lautang ko kadakwana. Maawatan da ka, taanak da ka. Alang tani, awan kurtatan. Kurang da ito adda dito wallet mo. Manulaang mat da ito 2,000 nga Ay, Wala saan, agbali ka iti opisina yaw. Kasapulang marod. Di dakit itidan. sige. Agbali atong araw. Biyernes, di nakto nga talukwan, kanpaldangan. Haan to nga pulos. Agyaman tauray adasang wak. Kinayat naklat ta, Biyernes. Awan te problema dita. Te importante, hana nga maamuan te relasyon ta. Ay, iso na lang ta. Nagsakit kay dininanang ko. Aday di ospital. Ado pa'y madiagas na nga magatang. Awan matantay gatang me. Ay, kasi nga perperme nga. Awan pa'y madiskitarak. Awan pa'y mautangak mat nga tao. Di ka nga rod agsahan. Unayan di ato yan. Bay, tatulungan ka nga biskita. Kababuayan na kaniyam. Ang pos-pos ko la kontoy ropa kun. Sige man nga ron. No adya mautangam. Taumutang ka iti uray gismel. Sige, tulungan ka, Biyernes. Juna, bakit? Nakita mo tayo rilaw kan sing-singaw. Ha? Ni, diyak mo Awan amok dita. Ay, di ka basta agpabasol latan. Ta saan ko nga ugali ti agala iti saan ko ako kwa. Di nakpagbalinan nga agtatakaw. Sa pulam tama nga no na misplace mo lang. Sige, tadapay pa na. Adtaw iti ladawan da. Kita mo na nakaw. Nangalanyo iti day taladawan. Ni kabagis mo iti bunyag. Nakita na ida iti ilay. Naglailo da nga kuy kuyog. Iso nga inalaan na ida iti ladawan. Sino nga day takadwa na lalakay? Lalaki na nga road. Anya? Aglalalaki jay asawam. Adi mo amaw. Rog-rogitan na ti ulaw manakaw. Ha? Naam-am muna ka no day jay pagsusugalan day kabangibang nga ilay. Pagsusugal ni Juna? Katuan, imbagamot lang ni kabagis mo iti bunyag. Tiyawanan ba na babae? Isumila ka na na may busti kwarta nga itag ko kayong kuana. Gayam. Isu asita jay asawam. Sita ka kagrasun day jay. Amok ti style na. Di naklunin na nagbasal. Kinsigurado nga aglibak Isu nga mo kung tiramidan. Kasapulak titin kay lakay. Kaya't katulungan nga trabaho. Iso ang mga bangak iti pwesto iti ilay. Aglako ak iti prutas kan natang. Ay sige Kaanawa ka sa pula. Ha? Nukasta? Adda dismil akwartam dita?
Awan ang inagagdiskitar Inak umutang iti kumpare. Ha? Ay, sige nga raw. Mapankaitan ay. Kainak ibaya din no madamdama. Mabilang raw. Tawagak ti kumpare ka niya. Ay, jayin ni Juna. Pimanaw adagaw si dinala na ti kurta. Ay, suruto man iti nalimad. Ay, ayateng ka Juna. Ang ladingitak mo ramidak ti kastaw. Ay, nano mapanakalat yamin ladingitak. Ng maramida kong tirumbang. Ay, agyaman taintan mo ti kwarta, Juna. Ay, ayatan ka nga permi. Datatikis mo. Agak ka lang agak kanya. Kit adata di ti restaurant. Ay. Amangan no adda makakita ka data ka lugaran. Sapay iti bibig ko ti kanayon mo nga kan. Ada yu dito'y lugar yu. Awan makakita kang ka dito'y. Ay, apo, nakabuang-buang lo ka ngay. Po, ayatan ka. Ayatan ka. Very nice. Usasan nyo na kita doa. Ay, wan. Ay, dati asawa. Ay, panawakan. Nakadwa na po. Nanay, di ka pumanaw. Anak ko. Ay, sus. Sige, sir. Usasan nyo na kita doa. Ay, Juni, pakawanan ako malakay. Nakasagana ka mangsul ni Titi nagbasulakan ka. Uy, siya. Pakawanan na ko ha. Laging itat. Ang makaw, tinarami mo. Iso nga ikarom, ti kinagatil mo, babae. Nakabalo din ti asawam, Junay. Kasi ti rombang kang kuwana. Napukawan na namimpinsan ti panagayat ko kang kuwana. Hindi naramid na ti kasjay. Basol na matlaang no apay ngamin anaaramid na ti kasjay. Kat nasingpot kamot nga asawa na. Nawanam mo ka nagkurang, ha? Iso nga ikaro na tinagbasulan na. Kasjay ti rombang kang kuwana. Tasan amap-map na kiti asawa na. Agyaman nak ta sinarungkaran nak dito'y pagbaludan, Juni asawa. Ay ayatan ka, kat pakawanan nak kuman. Why? Pakawanan kan? Ha? Agyaman nak, Junay. Sungay maya. Ta, inyag ko amin ang dagiti kawas mo yung balay. Amin nakagawa amin nyagaw. Ha? Napakawang kan. Ngim suray. Napukawan ti panagayak ko nga. Nagkasarta, Juni. Agasawa ta. Gawin na nagkasarta. Ngim mapay nga lino ko na. Apay nagsapol ka pala iti sa bali ngay nga asawam. Ha? Ay, sorry, Juni. Pakawanan ka. Ngim masapol ngay karong tinarabib mo. Sige, hiyak agbayagain. Pumanawa mo lang. Juni asawa, pakawanan na ko ma. Ay, ayatan ka. Nakadu kayo iti nailako itaabulan Charmaine, Remy. Agpada kayo nagagayt. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Didak man awagan iti sir. Tagpapada tayo lang nga empleyado dito Imun unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati masurot, Leo. Hami nga yung pagarup nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamityo timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalayin nyo pa daglako. Tapno makadu kayo. Talaga nga kasta tararamidan me, Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo ngamin nga agkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Ang kasla na uli ni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabae na ngamin unay. Mahin-hin. Ang mamuyok. Kasla kayo kayat ko iti may sa babae. Iti mahinhin. Alala. Sige, mapan kamin. Agawit kami ta naisubmit may matandag iti collections me.
patuloyan men niya, Leo. O sige, aganat kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahalat ti cellphone number yo. Uray asino kada kayo. Tapno ada pangkunta ka kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Ah. Tilangan cellphone number ko ti alam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Ha? Apay mo, Charmaine. Ay, papayaban na kano ni Leo. Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na may sa nga katrabahuan ta. Ha? Apay nga ta? Anya nga ta ti ibaganakan ka? Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasaray kita anak ngamin, kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga adalimod nga rek na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bag. Kanji lipstick mo ta, napudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Leo, apay nga pinayaban nak, adan samat kano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kaya't kang interview yun, Gwen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus, dito yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no, awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabain nga mangibagay ti marikrik nam. Tahang ka nga supladaan. Tahan nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gaya ma. Saan nga angaw di ibagbagak? O anya nga di ko na maibagam. May papaniti gaya mo. Ni Remy. Ha? Ni Remy? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Karas kung amin, dadya gaya mo, Charmaine. Anya? Tulungan naman. Damo pa ilapan nakakita ka ni Remy kat karas ko at dagusin. Madlaw ana 50 Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ne, apayin ngay? Namat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang matidiginatang ko. Ngamlimaw lamatan. Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya? nga. Ay, Charmaine. No, may papaniti ibagbagam. Kita ka no niya tayo maramidak. May karing pa diya matulungan na. Kat padasak to Na. Ngamjak may pasigurado. Masursuro nak. Anya? Anyat kasuron mo? Masursuro nak ito'y sapatos ko. Nagyaulaw matanan. Makaibas-bas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan, taintag pa siya ta day of ta ita. Oh, apay anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimot ko tatangag pasyar. Talaga nga awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin manangalilaw. Ha? Ala, apay akas tamot tanti bagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki? Di mo isa pasap ti kasta. Tasaan nga amin kat kasta. Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Jack amo Ni, adda awag mo. Ha? Ni Leo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko, Reme. Imawagak. Kumusta? No nasa umon ka ni Remy, tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, kwa, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga makiboyfriend. Tano bang gitak ti about lalaki kat agmisot. Madlaw nga awan pa'y plano na nga makiboyfriend. Anya? Kat, nasaum ko malata na? Babay ama tayo bagak to. Ewan nga. Mabalin ang maalat ti cellphone number ti gaya mo, Charmaine. Ay, day tapay ti kagurgura na. Hana nga kayat nga ititid ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo ta, kasaritak di. Ada pa nga wisak kun ko na. Ay, kwa, rimwarmat. At digestor. Iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagam to lang arudan, tawisak amangan iti restaurant. Dagasak inton malami di balay da. Pakitex na to. Tapno amok no manugot mo no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kanok at agsasarak tayo. Tamangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog.
Ha? Apay ka no? Diyan mo ang kurso na dan sa matkanyam. Anya? Talaga? Oo, hang ka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di mo ibaga nga agkras kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit di mo? Saan mo? Ngamne, hang ka nga agdadaraso dos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak matkiti, bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw Kaya't ka lang nga pating maanan. Charmaine. Amwam pa nga kusto ti kinatao na. Han kang agdalak nga dagos kanya na. Oy, Reme, siyak tagtugaw ita, taag-abaya kami kanila iyo. Diyak kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Oh, apa ati makdar ka, Remy? Ay, nay, mabayan na kanyam ni Reme, Leo. Mabayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanin tayo. Iyagdan dito, ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigayam mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyak ngamin nakasarita din, nagkukuyog tayo. Takasla na atap mo. Ay, may isa lang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Baka na ka nga type. Anya? Uwan, naibaga na kanyak nga hanakano pa'y masangot maki-boyfriend. Hanap pa'y nga kayat. Anya? Panagunak. Nasaysayat siguro na siya ako na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Ay, kwa. Uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayam ta siyak ton timang ibaga. Tulungan nakman nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayim mo. Apay ngamin nga isupay lang. Adak matito nga mga ayayat kanyam. Apay nga dinak makita ay, Leo. Uy, Charmaine. Kita anak matlatan. Ay, awan, Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyugan ka? Ha? Ijay? Sarong kara ko man ni Remy di balayda. Agpakuyog akin ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una. Sige, kuyugan ka, Leo. Day, talaga yan. Sulinik matgayam di ti balayda, Remy, Charmaine. Man-mano ti babalay dito, ya. Kan medyo adayo gamit di sentro. Ay, uwan, Leo. Damo na kat ito nga talaga tayan ti balay da Reme. Ngamhan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinangyiga ka niya na. Tapno agkuyo-kuyo kami lang. Sa din ti balay da ngay? Ay, dajay! Dajay man, dajay. Ha? Nakasaramat. Nakapadlak iti ruwar. Nagdakal ti padlak na. Awan mati tao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intagtugaw ija si Rock ti Mangga. At dain-dayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Charmaine. Daras mga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugang ka. Aramam ka di gayam ko, ni Reme. Tila bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmursengat. Kapwiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugan. Katpadasam lang Tulungan ka. Painak. Kino mabutengak ta mga numapayak. Nalakaya ti mabastay. Iso nga ron adyak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay. May sala tricycle driver. Baga no kaya anak? Siyak nga ron ti makamo kanya, Manong. Patsak nga kaya't nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Mabay na nga raon? Siyak nga ron ti makamo. Awan ti imposible ka ni ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no niremiti na ikari nga para kanyam. Ay kala nga raon. Ang no mabastada kakabasol mau. Haan, tulungan ka nga raw, tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, karabin. Ay, Reme, maturukan ito'y balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat.
Anya? Ay, wan gayam. Kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada kano napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na na ka. Kat pa nga asimahan mo nga papaayan ni Manong ko. Wan, nasingpad day jay. Awan to ti pagbabawi amno iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tila ibagbagam, Charmaine. Kas na imposible dayta. Nabayagan nga agkit-kita kami kin ni Manong mo. Itala ngagdaton. Kat, tadtalang mat siguro nga nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Anya? Damag man kang karimay. No, adda na ibaga ni Charmaine nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papan kanya, ah? May papan kang ayat, kasjay. Tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanyak, Manong. Ay, kwa, wine. Ay, pasensya ka na, ha? Diyak ko makayat aram-aram, tama buto nga mabastad. Iri-iri ito na ka ngamin, di kabsak ko kahit. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumait. Kaya mo nasingpag ka kahit. Kwa. Apay danob yung mahon, ha? Dan, ha? Awan pa'y, Manong Orlan. Aw. Diyak man amaw. Ngam kas lamabuto nga ama kinubyo. Ta mga nulukwendak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Sakti pakiin na yan ay atamaga, di kalilawan. Ikasar ka adagos, ha? Iso ano kaya tinak ibagamitan. Tap no matulagan ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa, ikanak pa'y mat iti panawin ko amang panunot iti dayta, Manong Orlan. Di mo ibaybayag, ha? Kaya sapay kumata, danam na makang kading rimay. Ay labyaw, todo-todo with aprinaw. Agmay-may sa ka mo, Charmaine. Ayan ni Remy ngay. Naawan, Leo. Baka haanan nga umay ito ta busy. Para iti pa nagkasarda iti kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan. Ay, pasensya kan ngam. Naunaan na kan diya kabsat ko. Kat na kasarnan diya gayam ko. Kasta aya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matitati mabalin mo nga araman. Kas ko makanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailaw, ano ko matan nga naipag. Ay, Leo, ang ako lang day jay, Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Inak man nagbartak. Intag shot. Ay, sige, agkuyog tanarod. Kaya't ko data, Leo. Nasakit din nga mo no. Pati mo, niremit yung mga asawa. Ang saan mo yan? Ay na, bye-bye amon day dyan nga rin. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Iso nga lipatan mo, nuwan. Ano na? Ikarikat ang kaklo ng tigasat ko. Ay na, nabarbatak kan, Leo. Apay ang amin nga nagbartak ka. Napaprosak dati bukot mo. Tapno maagasan ti sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasang ada itaglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagaya man. Nasikaso ka kanya. Wana ta napatukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka, Mango. Alang ano, drumumartan. Kita maturog ijay dagos ko. Kayat mo? Ha? Akat mo na! Day, talaga lang! Charmaine, kanayong ngawan ti balayay. Napay papanam. Yung pagturturugam, ay tirabay. Maulawak, Manong. Nay, apay ngay. Maditirusok ko kan jak maawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata nagluka. Kino ka digdigos ka? Adewan nakpay lang, Manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbangsit ka. Anya? Masikugak, Leo. Nagbungante namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang ko maamaragsakan ka. Tadanton anak ta. Ha?
No kasta, pakaragsa kam ti panagsikog kon. Agad wala. Amom ka di aday ito ti inururay ko akan ito. Agkasarta nga ro dan Aleo. Wen, ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmin. Agkasartan. Manungal daw, ti napalabas. Mawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako agturong da siguro ito yan manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa dino ay ti lugar da. Ako agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Kuna na nga taga Bulacan. Inton kuan ibaga na nga La Union. No kuha ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak no awanak ito'y manong. Lukas ta. Mapantarot iti boarding house da. Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo. Pimanawon dito'y balay ko. Makalawasan tinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na yaw. Lukas ta. Kasadon da jay lalakay. Katuan mo't ay sus. Grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Agsusukat dagiti babae nga isang sangpet na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ay, una yan. Manong. Ti unan ba'y nalalakay? Agyamang kami nga rod na. Patuloyin main. Ala. Gawitan! Nagsarita tanto iji balayan. Ija iton balik ti pangungtakeng ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. Oh, my goodness! Dakkelan ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dato agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bali. Tada kami kinimanong mo. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpet ni manong mo, friend. Kitjak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Kit, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na, nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawa. Man nakaawat, kin nadungunay kanyak. Iso nga ay ayatag matunay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanya maangam siyak. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry iti anya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko ni Leo kaniyam.